Манас кыргыз элинин улуу баатырдык эпосу. Манас дастанында кыргыз элинин үрп-адат, каада-салты, чарбасы, жоокердик турмушу кеңири чагылдырылган. Манас эпосу кыргыз элинин басып өткөн тарыхый жолун чагылдырган эпикалык чыгармасы. Кыргыз элинин дүйнөлүк маданият казынасына кошкон эң зор саалымы. Манас эпосу дүйнө жүзүндөгү эң чоң поэма болуп эсептелет. 500.553 сабынан турат. Манас 84.830 сап, Семетей 397.775 сап, Сейтек 17.948 сап. Gözünün yaşı tövülür, karanlıklar hayrandır, kamçı boyu yaş getir. Ölürüm yüzü hayrandır, cinenden böyle bölüp yaş getir. Hayranlığıma döldündü, kakırdan kavuran sandiye, abı köbüğü şaltaram. Geçiren çıkan kendine bölgündü, araylardan yıkını. Mayla gelgen elmesi, geldim senin yüzüne. Gelgenin düzülüsün, bir geceli tiyetir. Gelgenin beytanay, alma gelgenin geldim senin yüzüne, bekle gittin yüzüne. Çınırıvalı pırpıravaş koşu koydum dedi. Singesin atırmadısın dedi. Oşundan atırdıkın attır dedi. Kapıya kırasa gözlemizindek, karavaz katay doğru, kayda kendi zillindek. Gözünü gözü gönlünde, yerine törüm ölmünde.